Hakapatay ki babon ki jingi kai bapaya syapang ublay harangin tuli hatu jisu laong ba ublay ulong lai lani ulah hikai ba ublay ulong ubay tungin pen tang yaka ka ba ujisu hi ulaong ha ka Bible ka ba ujisu hi ulah hikai tungin ya pen yaka tien chung ujisu uyang hapreng kepat ba haba unong hikai niam ukeli ya kami ngelak pensiam baka gospel jong Markus lenong kebakat ar kedekot keba ar pekondai haba lakeli ya ujisu keno ke hukum kebakrau tam ujisu ujubam senap ko Israel utrai ba ublay jongi ulang ubay utrai ujisu umsim laong ba ublay ulong lai ulapan skam ya kajing hikai kabala dan naduk men barem kani kaplay kajing hikai thamai haka kita Deuteronomy kalanong bandiw kadukot ke pasal latho ba umasyas ukuran haki Israel hari kelau buat ulah ongkum ni senap ko Israel utrai uba ublay junggi ulang uwe ujisu ulapan skam ya kane keju kejing sisa haka gospel uyo anes kelenong abakat nyaw kadkot kebalai ujisu uduwai syabenang syuaban syakam haka gospel uyo anes kelenong abakat nyaw kadkot kebalai ujisu uduwai kenete kalong kejing emam jukut makinyo itu ipi ublay ubasisya tang mapihi hane ujisu ukhot ya ukpa kum ublay ubasisya marway haka gospel uyo nes kelenong gaba arpau gadukot gaba khatnyo ujisu ukuran haka Maria Magdalene nalet sya ukpa jonga bat ukpa jongpi sya ublay jonga bat ublay jongpi lada ujisu udan ublay jong mano ublay jong ujisu hi ujubab ukpa kaju yang yiru kumta ukpa ukpa uday ublay jongi haka gospel Markus kelenong gabasipau kadekot kabakat pra habadan bakeli ya ujisu konong hikai bapa ula jubam watkot babha yanga namar omdem babha light tang uwe bat uta ude ublay hangle ngila ban sautu ba ujisu uhikai ba ublay ulang uwe bat omkwa bandan bakot ya ujisu babha namar uang badai tang uwe ublay ubabha pamut ukpa haka gospel uyo nes kelenong basaw kadkot ka apulay ujisu ukuran haka nong Samaria hakpo ba upan omnaka ujisu ukuran haka nong Samaria ba kapor kaja bat kalong ba kinong maniblay kibasisya kinyaman ni ya ukta ukpa haka mengsim bat haka basisya naba ukpa ru wat ya kibakum kita banman ya ujisu uyathu ba ublay ulong tang uwe bat kata tang ya ukpa ubangi deban mane umde ya kiblay thaw niyano namakat kum kispaw hukum laong men thaw ni mane blay thaw light nanga ujisu pensay bakapur bakacha bakindan kita kinong mane blay kabasisa kiban mane ya tang ya ukpa namang menswa kilamane tang ya ublay halay nakajingchasi kapop kiman ni blay thaw bat naki jing kai bakla bat bakla kem tipsu ya ublay haka kitab jing penpau kelendong abalai kadukot kebakat ar ujisu uong uta ubajam ngan pelong ya kum urishot haka tempel ublay jonga bat yang to kaketang ublay jonga bat kaketang nangba ublay jonga ujisu ong bungsin ublay jonga
Kene kapan ba uji su udan ublay jung o kata upa. Kene kapan ba uji su udan uwe uba kam khara walo jung o kata kade upa ubalong uwe bat ubade ublay. Kene kide ki kat to kat ne ke jing sisa ke banglayo lom kat kom na ka Bible syapang ke jinglong pamarway ublay ne kita ke jing hikai ke ba uji su ubatai ba ublay ulong uwe. Bat nya kerpat ba pen yarap share bat ban pen ai jingbot yang sucu bangan sina saya ke we ke video. Ha kene ke channel jonga ka jing shai blay. Amen. Tunang roy.